Pa zato što sam ja stvarni nezavisni kandidat građana Pule i ja se borim protiv 9 ostalih kandidata. Ko meni garantira da ispod stola, iza zatvorenih vrata, oni jedan drugom nisu dali potpise i to se lakše skupili. Jer tu se ne zna ko s kim igra. Kao prvo, da ja ne bi bio na prvom mjestu na glasačkom listiću, bio bi number one, jer sam prošli put bio number one, IDS se pobrinuo da ja budem treći. Znači stavili su 2 slova B, Boljunčić. Za gradonačelnika ide po prezimenu, a za gradsko vijeće ide isto po abecedi. Samo onda ne ide Boljunčić, nego ide IDS. Pa je onda IDS na nekom drugom mjestu, a ja sam onda opet na drugom mjestu. Za gradonačelnika sam treći, a za gradsko vijeće smo drugi. Ljudi tako malo znaju o toj demokraciji, tako malo znaju o izborima, da je to užas, da je to stvarno naša demokracija je toliko slabo razvijena. Ja vjerujem da kad bi išlo pitati ljudi o čemu su izbori, oni ne bi znali. Izbori su vam za župana i zamjenika župana, za županijsko vijeće, za gradonačelnika, za zamjenika gradonačelnika. To je jedna kandidatura, gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika. I za gradsko vijeće grada Pule. Da li ko zna od vas koliko se ljudi takmiči za gradsko vijeće grada Pule od 58.000 birača ili glasača? 11 je lista puta 21. Znači 200 i nešto ljudi se takmiči, jer zapravo tebi treba, da bi jedan građanin predstavljao ovaj grad, on treba dobiti 1270 glasova ili zaokruživanja na izborima. I onda taj jedan čovjek ulazi u gradsko vijeće. Naravno, ako imaš 5-6 tisuća glasova, da onda zbog dehonta i zbog cijelog tog niza, koliko je tih listi ili koliko je kandidata, onda se malo to sve mijenja. Šta ti misliš, da li na ovim izborima će biti prvi krug, da li građani, da li to možete riješiti u prvom krugu ili ćemo ići na 2 kruga i trošiti nova za drugi krug? Šta li bi bilo jednostavnije da su građani Pule se dogovorili, izabrat ćemo tog i tog i da se riješi u prvom krugu da se ide raditi?